Такve експедиcije. Лодка je tu i imaš 20 metara prehrodiš ti, super si. I će vidiš gornjat motor, čim izlezeš parkiruj, ne idi na dole. Da vanemo gornja da se spustimo. A ja će izlezemo tu, i povući. Da gornja da va. Op. Mnogo, mnogo. Ja čim zadi njega. Ajde. Ima li gorivo? Da mu sipemo. Prvo je. Ma gorivo nema. Keso nema gorivo, keso. Zaustavi ga ti. Ma puno je dobar. A? Puno je dobar. Ajde. Ja mi nešto kod na kurcu. Ne bih znao. Ne. Dopridaj mu. Jebati mu. Dobro je. Mari ga. Odlično. Čega on nije otvore. Znači ga spustiti iz njega i si idemo u njega. On odreza zatra. Oho! Jel burdanko vam šou? Stari malo. Nego nije gore. Gdje idete beše? Ega je. Dobro. Vidim ga. Čekaj, vidjeli se na kameru. Vidi se kurc. Ja ne mogu teći. Dobre. Ne smo butali, najdobre. Vidjeli butanje to koji? U pičku majčinu. Samo to bi trebalo da... I se... Puštao da po